حمد به حد و ثنای به اعداد به خدایی که نور ایمان داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تماشابینان و هواداران شبکه صدای امید. سوال دیگر این از حضرت که بسیار جوانایی که در روسیه هستند این سوال کردن، میگن ما میتوانیم با طریق تلفن با همسر خود مثال اوریان صحبت کنیم، یعنی که در همه حالت شهوتشون بدور میشود بعد دستی مثال خود ارضایی میزنن یا اینکه نمیزنن، مثال ما میتونیم میگه با اوریان با همسر خود با طریق تلفن صحبت کنیم. اکنون اینها حالتهای اخلاقی انسان است. مثلا در این حالت اینو سوالهای این شب روز است که در یگان حدیث در آن چی با واقع نپیوسته است که نه آمده است در ما که در دوره پیش که مثلا این چیزها نبود، این تکنیک پیشرفت نبود. اکنون این را همان کسانی که چنین سوال کردن یک اندیشه بکنن که در همون حالتی که او در اون طرف مقصد در همون روسیه هسته اوریان است، این همسر خودش در خانه است، ممکن است که در همون حالت کسی داخل شود. بعضی حالت ها هسته. یک دومی که رسول الله در حدیث فرمودن لم تکون نبی صلی الله علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم نه به فاحشه امر کردند نه فاحش بودند، یعنی کارهای غیر اخلاقی هرگز انجام نمیدادند. بلکه چی بودن؟ یقول میگفتن خیارکم احاسنکم اخلاقا، بهترین شما کسانی هستند که حسن اخلاق زیبایی داشته باشند. چرا؟ چون خداوند در قرآن پیغمبر ما رو توصیف کرد، میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و انک لعلی خلق عظیم، همان ما تو را به اخلاق زیبای حمیده آفریدیم و به این اخلاق زیبا ما تو را نمونه برای جهانیان قرار دادیم. اکنون در اینجا اخلاق وابستگی دارد. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند تمام پیغمبرانی که پیش گذشتن سخن ایشان چی بود؟ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، یعنی اگر شرم حیا نکردی هر چی خواهی بکن. ایشان وقتی شرم حیا نکرد پرده حیا از او دریده شد. در یک حدیث دیگر عمر رسول فرمودن اگر حیا از اینشان رفت ایمان هم خارج می شود. زیرا این هر دو یک است، هر دو با هم وصل هستند، هر دو با هم قریب هستند. وقتی حیا از انسان خارج شد ایمان از انسان خارج می شود. در این حالت بهتر می شد که آداب را رعایت بکنند، اخلاق اسلامی را رعایت بکنند. چرا؟ چون که شیطان ها در همین حالت وسواس می اندازند در ذهن انسان. شیطان ها در ذهن انسان وقتی که می بینه انسان خودش را عریان دید، حالا که اگر در برابر یک آینه باشد دیگر شیطان انسان را مغرور می کند. اگر دعای همون آینه را هر یک آینه هم دعا داره. رسول در حدیث فرموده هستند اگر همون دعا را نخوانید پروردگارا مثل که صورت مرا زیبا بگرداندی اخلاق مرا حمیده زیبا بگردان. کوشش بکنند که در این حالت راه ندهند. رود در یک جا در حالت ضرورت، البته از نگاه ابن کثیر، حضرت امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی استمناء حرام است، ولی از نگاه حضرت ابو حنیفه که ما تابع مذهبشون هستیم ممنوع است. لیکن در حالت ضرور باقی نداره که دست همین کارها بزند. وقتی که میبینه که همون جوان در بین ماند، این طرف خودارضایی هست این طرف زنا هست، پس کوشش کنه یک جا رفته خود را آرام میکند، به همین حالت تسکین دهد نفس خیش را. کوشش کنه که در همون حالت پرده حیا را ندراند، بهتر اون است که همون پوشیده باشد. ما حضرت ناجایزی همه در چی میبینم با هم طریق تلفن گپ زدن همین جوان ها را در یک چیزی که اون در روسیه هست، مثلا خودش در اون حالت شاید که با دست خودش حرام کند اما زنش در اینجا ویران میکند. بعد میگه که زنی من مثال در این حیات میبینه که زنم به حیاش دستی بر زنا زده است و شهوت زن بیدار کردن است. دومش اینه که شبکه‌های اجتماعی
як чизе ҳаст ки ҳар сурате ҳар видеое ки мо мекунем аввал дар ҳамон сайте ки сохта шудааст Google ҳамаш сабт мешавад, сахранӣ шудан мегирад бо тариқи ҳамин телефон. Телефонҳо як камераи бигирем скрини доранд, ҳар чизе ки мо мегирем дар онҷа архив шудан мегирад, яъне ки запс шудан мегирад дар онҷа. Ман ҳамин ҷавонот як тавсия додани ҳастам ки ҳатто битонанд то ҳамин омаданашон бо занҳои худ прамоям суҳбат накунанд хубтар аст. Агар аз ҳамин соҳаш бигирем, аз соҳае ки мисол ҳама чиз сабт шудан мегирад, инаш хубтар аст. баъзеҳош суратҳо мегирад, мегӯяд занша ки сурати уриён бигӣ ма даравон кун. баъзе ҳатто муроҷиат ҳам шуд ба мо, ҳатто дидем ҳамин корора ки вақте зан сурат мегирад, зан баъзеш намедонад, интернет ин вай намефаҳмад, равон кардааст дар ҷураи ҳамин шавҳараш, дар ҷураи шавҳараш рӯӣ кардааст. ҷураи шавҳараш шинохтаиш, ҷураи шавҳараш гирифта дар шавҳараш рӯӣ карда, гуфта зани таи хари сурат ма дар рӯӣ кард. дар ҳамин байн ҷудоӣ афканд, коре ки шавҳараш худаш хост, ин ки нафаҳмид рӯӣ кард. ҳамин хел мисол телефона доди янча дар телефон ҳама номеро сабт. хеле корҳо бисёр шудагӣ аста, яке ман мегӯям ба ҷавонҳо бисёр эҳтиёт кунанд, аз ҳамин корҳо дур бошанд. иншоаллоҳ беҳтарин тавсия аст, беҳтарин тавсия. чаро? чунки имрӯз ин фазои маҷозӣ гарчанд ки роҳҳои илмомӯхтан, роҳҳои ахлоқӣ ҳам дорад, лекин роҳҳои фазиҳати бешармона бисёр аст. инсонро хеле бояд ҷавонҳо дар ҳама ҳолат тақворо риоя кунанд, хосатан аз он филмҳои шаҳватангез, филмҳое ки фисқу фуҷурро ба ҷомеа таҳвил медиҳад. бисёр хонаводаe ҳастанд ки сабабгор мешавад анмин телефону фазои маҷозии хонавайроншанд. кӯшиш кардан дар кор ки аз ҳамин дур бошанд, илlo чизҳои фоиданок. беҳтарин неъмат аст ин телефон. имрӯз ҳазорҳо китобхона дар ин аст. бикованд хованд илм омӯзанд. чаро? чунки илм инсонро, тафаккури инсонро, мафкурашро боз мекунад. тасаввур кунед ки вақте ки як инсон аз ҳавопаймо худашро поён парт мекунад, ҳаво медиҳад, агар ҳамон парашюте ки дорад вақте ки тугмачаро зер мекунад боз нашад, нобуд мешавад. агар инсонам он илм ақлашро кор нафармояд, боз нашад, нобудаш мекунад. бинобар ин ба ҷои оне ки дар ин корҳо вақтро сарф кунанд, беҳтар аст ки барои илм омӯхтан вақтҳои бекори худро ба зикри парвардигор, зикри худо ва ёди парвардигор, ин як қамчине ҳаст, як тозене ба шайтони малъун аст. ҳазрат, як суоли дигар ҳаст ки ман дар ҳамин бора тақрибан 3 ё ин ки 4 видео кардагӣ ҳастам, баҳри бародарон хуб расондагӣ ҳастам, аммо бародарон тавсия мехоҳанд, чӣ гуна аз ҳамин роҳ халосӣ мехоҳанд, яъне ки шахсе ки бо дасти худ хиша ҳаром мекунад. ҳамина мехоҳанд ки чӣ кор кунем ки мо аз ҳамин кор дур бишавем. ман ҳатто зарарҳоша гуфтам шумо ки чӣ гуна зарарҳо доранд, ҳатто мисол гуфтам ҳаром будану ҷоиз буданаш дар кадом ҳолатҳо, ҳамаша ман фаҳмодам. боз худтонам иншоалло як бор мефаҳмодин ҳамагиша бохира, шояд ки инсонҳое ки мумкин ҳамон навора надида бошанд, боз аз инҷа дарк мекунанд, ҳамон ҳадисҳоро иншоалло мефаҳмодем баҳрашону баъдан як тавсия медодем ки ҳамин бародаро аз ҳамин роҳ дур мешуданд.